aba ye bo no ya na Asem Mpe Nipa onipa ene pe no asem no send ye transi se ya ye bo manfo nyina akoko na ya kai o maka atro se abrabo mu na Asem Mpe Nipa o Asem Mpe Nipa o onipa ene pe no asem Sompa Asem Mpe Nipa ni ya tiasi ni atiasi ya lukota ni tu da bia ni ka chem se gina ye na bo we betima prawo e wa hweso de bo apayo de bo firi se wa hwe bia wo gina na e pre kwan nti na wasori afiro na asumdie aba na afi yakon de akoyanim ye transi se ya na nye ye nko a nipa kuo bi na kabom ye tumi de adwumadie na bra kama pa etomre bi na nipa kuo ni bi firi mu a afi wo ze peke ko na ya asem etomre bi na nipa kuo ni bi firi mu a afi wo ze be program na ya asem edi adanse se ye namba nu suma ya na ye namba nu a ene ehwe mpanimfo ze praye oyi ba ko a ebu na kabom dia ya na wotumi se gina pintin kire se nkabom ne koro ye santi meka atwa se Kevin ya ata technicians no Kevin wo ya ata obwe djuma papa sana na ya so wa chiri wa wo ya chiri do mazuka onso so asira madwumadie no akotote dia mai okonkan opumpuni mantam so a wo ka akoto David asamna me no ka say David obo djuma pa do dia wonkramem obo djuma sanso ena ofosuo ni ntrifosuo so no onso so di sunsun ne tachira ye kokko ye nimu a ena ye ko ede yakọ producers abre ensem ni bi na ye de bre mo no ensem na mde ba na no ohio ensem na no ohie enra asem bai na nenso asem wa ba pa na nasem na sua de ne afutu de ewomu no omanfo bebere kra be me wo mu fie mu firi se asem na ba ne so ye de adi nkofo bebere nti obi abega sa na ye nyame na atua wo ka no je se ensem bebere edinajo mere na fere obi na nkanjiro obi se the nation's anchor Wofa Bishop Lumba on na pamfo atena se na fe ye nkoyanim producers ade bra nkwanta bisa Isaac wasi nyina nkwanta so ntwe omani na enso so emu ye de na hwa nya Africa na junction so ana si wo sa so na kokosachi frecha e wonso boya chiri dompa abo kokosachi no wasi fie didi nya ne de chire bola so wonso so boya chiri dom madimadi no kotote de maye edini ya Kingsley Kokubu ache popular known as the nation's anchor Wofa Bishop Lumba ejam no asamu atena se Asem Mpe Nipa panyin no ene se wase mia no watch good na watu na yi good ashen kawa good na ahe da ahe craft tv asa anu no ye good asa nye good bi no cheze anu ohye pa na nsem so wa han so anu ohye bat ye nimu anu ye beko ede akoye ni kwagu bi aboko de some akeka de kwagu no boko ni se de bi nya asem ni izo no mo fantini tan we franda ka se de bi mo pa ai ni obi mu kabla ni na no madam ba ko franda ka o se na se de edwane makro na o bezo mu that is Tiasu tia pense ma Canada e kokosu ni nra de te ye ne de nsem e ba de na chese boko be nti obi ani ni lem yankopon no wa hwe so kwagu na otwi mu nkofo bi ko interview wo montene so eno nkobusa ye nua ma ne bi se so ne be mate amu bobra ana mprampu na nso wo kepa opewasem obeso no bobra ne ko akiri ye so na support wo ni nia obedie mpo na chance bi ba se wutu kwa ne ye se fa be maka ho a wodo oboy na nua be ma o se mede me nua be ma on ne ko a ode beba fie ibusa wi a mede me nua be chese ye nya ma ne ba akokora mo anka se be me se de osi asom mu fra hyase de ko no mede ne kwa me nim se be ba beboa me ne me fie obi ase ode ne nua be ma be ko na woja be ma na kodu nka na one ne te wo ene nkofo obusa se ntu omo no omo dwene ye ho ana omo nwene ye ho ndi questions an nkofo obusa na bontere so ano se ye nua ma anom ade na bibia nkofie bibia nkofie ene bi ka se an se wo ko wale kura sa na ye digya no etimi ka kire se wo ko na nya ade a fabra fie ne mu amane o ka ne musuo ba urugu kuno so aso be dura me head na aja before see be wura matie se ne omo ye to asomu ana se no ano maka no ana afi yetima ko ni waye panyini wo fie de ni ko wo de enkwaja ne eboa ye di kan no bedashi se oka wo di biba na we na koye me no kasa na ye kasa sisia no obere no sa koye controversial pa wo fie ya ni pe bi moni ade wagu maka ma ye di ka kasa se wiase one mema ni ni wiase anye fe ama mema wiase mpe mema se okay na wiase be pe mema se mo ejina ni pa yentimi nyina nkase ma nyina ne tesa se na oba bi so akwa abrocha be fa abrani nwa mema wo
tientimi en kan nyina sa na emom ne dodo no de makasa asem we say sa kasa na asante ye ka no se oba kwa wade a onyaka onfa mani kunu onyade onfa mafi eyem kwada o wedding day eyem kwada be pie mu no because one o hwa asante ha mimi no anam no nua baba se mu ofia nua baba ne ye de hye e wo ma me fie dan wo ma pa short ase enti da bia se oba wo kwa wade a nti me ma mo tampe fie o mo tampe fie ba da bia me kase ye wo kase bia ye kan ya amwaye because one yes be ma ba nyini wo se fie na won ka wo se fie eni kwa se sa wedding ke yusu okay ba ma ba so be ye yie dia na so ano atutuntuma ana we mia me ba ni o mi nua be ma kwa akuri ne ba no we na ene enti sa wedding ne se wanya ene na mafon kola ya ban se bibi koto obi trim sesi a na sa wedding obi to obi trim sesi a e be do baby of so an wo kofi a ne ye topum mo ma me so ama because me ko tran mo nchen no nanso nya o nyina ye wo ba abusua bi ho no mo a o mo fa me mama ni agro ye ne say me papa fie o mo fa of no mani agro okay short as sa emom wo be ko fie bi mu no na sabi mpre wa wo nua ba ni free afro ba ko ne wonu mom ta wo mani ya na hadwen wonu ni mom ni free afro ba ko no wonu ni manyini esese sabi unua ma na wo fa se no ka no mu suswa okay at the moment on banyini no na kasa bi da ho na beto mo tirim ni ya busa se wei do di machi sabi wanya ne ba bi ko ne mani o ye sasa nkasoa no wo fa unua ba ma ne ma ne ka ai wo ma no da bi enu ti sa se mo de abeto wei se wo kasa wo ka ni nyina bomu a enye ye sa ese de koma atum ampa e ma ni bi ti sa me maka Ghana from ma sebe binom dodo na ne bo ho a ena e do mo no we de eka the moment ya no kwa ho kire mu na sebe producer kakra ba ho na wo hwe no na sebe o man o support no na dwe pa e woni tim no unim ade e de bi ba nyame apato obetwa ni nwa ba ma tum ba ni nwa ba ma no so kwa na bi so kwa no so nya ne sika no wono so de hwe oba bi o de road bi wona wo ba no ho ka o na so the moment a wono no benya chance bi no okay so ko she oba bi o ba pepe ni nwa ba ma no achiri kwan atwa na to but wan kai se mi hia bremi kwa kukura no woni bi kwa me kura no woni bi o na so no oboante na chance bi aba e bi abade bi ano a man be wadwi bi se me de ni betu kwan kura no ko hu me nyonko ba wa but no me tira se man so ha me hwa no se man so okro mu a so tia se ada se wo memma bi so mo so be fa eja omu nwa ma ene omu nwa memma wo ha be fa ne yire ko ama oba nso ko ja nti no senate e de komo na de bi asemo na me ka se e man ne memma ho na timi de omu partner etukwan e memma ye ta de ma tukwan che ma so tia se ne so ewiase no amo memma ewiase amo memma ni mum ye wo ma bi wo ho a omo nkaye e go ku wiase atwantra to memma atwantra memma so enti sa eti ansa no ye twabia to baabi ene ye bi so afu ne de bi aka ho ye kase ye kan nyina abomu adabi oba bi so aboa ba ma bi ama no mafa oba bi aboa ba ma bi ama ne ma afa na ese nkomo no empanyina sem no watie no wadi nkon amu bi aboa to ne ye ma jese hu ze panyina wo fi a oye because o aka sem dem trans bi a ya sabia papa nam de kire ne nkomo bi da chemi wi a futu sem no ne ye de beba nkofo bi gya honhom sem di too much nkofo bi so nyi ni kura de beba behwe mu nsem ko asem bi asi wo ntentan fidie nso yin na behwe ni sisi ansana a story wa ha na yakotake but before then 21st king sem kan Joseph Asiatica ya de na bra mo boa Asiatica na timma wo ye na nkadi a obo nsa wo ka wo na ona na ba ko asene fa na omu ako e ma amenu bi ye sa no e ye sa Asiatica na akofa sa ade haba eno e basa che ye do na to de ade tekire ni ahwene ba force e twi ma bo zentin mu aye ne ebeye na fa asumdue di aba enti enya nuru wo santumri ka be 21st clinic no mo sa 21st clinic si ateka hu na wodwane o e ba to kuma so to mo nka obo so to mo nka kra to mo nka sunyan kranza techimai wo be to nka wo number 0249311311 0249311311 3 eco caps se men kan to se tutumri kai fa wa bibiduro yade fa wa bibi yade ne bra no mo bibiduro ne nko
e koko nko na ye wa bibi yade amba cho bra na be dia bibi dure friend 3A cool capsules 3A cool capsules no 3A herbal for na dia ba e bo adwuma papa koko na mankofo bi ko sinani ma sesi na omagiem ne pa cho biem the same koko kuro ya ye ka ho asemi etimi tete kwabnane ama sabi ojane ne na moja de akiri wa hwe abeka so nso abu ne nsa ne sa na te koko yade me pa cho etimi mo bi nya yam tim okoto de so na osu Asem Mpe ne fra me pa cho ye koko etimi yesa asisi obi wi de ne ama we de na ni aye sekene ayam menkensene me pa cho tumika be tobi na ni nyina mpone pone na asomdue mra 3A cool capsules de wasu nya to no wo kire na anom ne sede opeso onom no a ene ma be kotote e de ama ne senti no me pa cho tobi nom na mwa 0546 107 107 0546 107 107 na ekwo kitima heba center na me bo no ho da wurodi a kire no sa papa na ye friend kitima no ye dokota wo na obo adwuma papa mpacho ukwa abu akwa o Methodist church na chiri ha ho na Dr. Kitima wo sa Dr. Kitima ya kana asem bibi adi adanse se wo fibroid nko ade a wo stroke nko ade a osade otenete Kitima se men kanjo se wuntime nwa bra obesu ama asumdi aba afa Kitima biem ogina ho se HIV a chew ntinkofo apoa wo se awrade abie nani akekan haban aboma epam HIV nti ba ho no to nse didi ma hunu se HIV na no waduro na fi watimi de aduro ni bi abehwe Dr. Kitima nko na yesa the number is 0246 914 717 0246 914 717 for Kitima or Josona Niema akona nim di ama Leicester omda de ya sanitary pad na ba no ya sanitary pad yi wodwa man so e man na tu aguso firi se oba 24 hours unse wo ho asene kama unse wo ho afofo bia the senti man na topa ya se wutu bia ton na akono anto ya asene bia ombedu ana omabisa na omasai timu ama ye store so amotonton bi no mungotu ya asene bi na monton sanitary pad papa bedwa so a independent na eguso a omo tono no kotobi ba cho traffic ni mu a mse tobi to kan no fa kama here obebo ajo so oyire na okun atobi surprisingly ohu a da na obeti ase amo atemako mi so maji atum na omo okuko omo nimpa opedo atu ato na nkura de afre number 0501 390 337 0501 390 337 no from ombejo so Dr. Apostle Amagashi Apostle Dr. Amagashi no papa we wo boy jiba ye wo no mofra brem ne huso amwa ne sampanimfo bie ma na ya haban omse ye ntia se ntia kwa busa ye ko busa ya ye chirem tiawa ne se nananom de bibiduro agya no to ba be ya bibiduro ayale hweni ntia busuya kora ne yie onyine omuhia ne tisi abonten ono na agba na advert o se moya de bia din dipa ne beduru a oba de nananom be bie ne ahunu aduro ne haban ya wode ka no obeko the sent nkofo auto machine this kind no se da medium de mani na best can two ba pe ordinary hwe wa no a chese we sunsumi ne di agire firifie anase mfirifie amagashi dance pa the scientific number na frɛ kumasu benya na kra benya na takra do benya ne nkura hodo amentima modine 0544580936 0544580936 so frɛ Dr. Amagashi oje so na wako akwanim express group se men kan Joseph akon December dano express group no onye ni paketo akura osefo akon to sem nyina bra na fa bedano netimi koko wanim pa oso pese otukwa agodura somdiem wadim sika di connection man maintain nka me frɛ na wo mfa bi animu a express group wa na wo so ba mo bo adwuma papa express group se kan hwe na sese summer times ano utukwa ya ede pa fi se wia na pie ti abrofo no de visa koto o mu fi suda the sent to me kan be ya wo de se wo de ko school se wo de ko ensra dia wo pese wo nko ni bia ukodi holidays bi no ombe ya mo ama ne ma akona nim dia ma pa one number ne go afidie so 0249 000448 0249 00448 0249 from ombe jo so na ne ma akona nim diamond scientific se men ganjiro se ya tutumidika wo e wa abrabo mu no tutumidika na ne hawo bia ade abedan apomden bia papa entinanse o mo de aduro bia be friend donek na sa donek no se de manfo atu agusuo no afedi aye no se donek no kura ne hospital no da bi Diamond Scientific Hospital for and the donek no aba de se de we ni board ma sa no hospital so o mo bo aduma o mo se tumidika fa ya de bia tetu be dan wo na de be dan be bo amane ma koye di ama o number is 0246 727 677 from moi omojo so na wako ede akowanim 3p garlic mixture
3p garlic mixture 3p garlic mixture we na timi stroke say wo de achiwa wie mpo afafra wonuro wono nom so won say ya de garlic na ye bie ntinim na moja ni dia fusana na teten saade bia mu na asum de atuma boabobo ano it 3p for some kan say garlic mixture papa ya 3p na no obi oyale bia no mbie utita apa o pa e bad den garlic na be ya do tro bia na moja bia kolopto ewo entinim e kolopto sa no a mpacho me kan no kra kiro say e moja ni ntimi ni afusana e ba no sa na ja utipaye no na wo bre enti wo say basa fa 3p garlic mixture ni bi na bobo na afi ayisa moja sufi na firi ho na asum dia ba na nso atima ko akwanim di corruption bia ne corrupt bia moja bia no ye firi ho na atima ko akwanim wani mo ana abako number is 0248928824 0248928824 from where omo de so na niam akotote di ama wo semester ne kon asa ejaman hini ye say ye kon akwanim anya govolo gogo zachino wa binim ne hano sana de mani bum godode maria chi afani ana yere de yan maro o so bum godode no ni azolo ba wonka do tralo woda abuja fo ya kwa asem biasi besie nyina ekohwe ne adwene ho gramse site kasia bi wo kromo aban yi brase gramse site no mumu no na small scale man ne hwan no yemfa mra kwa so ne yenye na asem biasi de yentie o ba be yiri o be se yinji aha o na wo shawon mo na ya de meshi ya duma ay ala se o ba be yiri o be se yinji o se wo shawo o se kwaje droba ya kwaje droba o ya wo ya fo kwa do bi bia ya baba na meshi ya sei meshi mo no de bia ya baba na sei o ba be tu meshi ne dia kwa ya duma night o se wo shawo kwaje droba ya no o na o shawo no tu koi sia wata o be sei o ya baba me ya boka sa eka o be tu meshi na ko sa o be tu akọ tu kwa na me na me se wo bo sa nya me madam na bia na ko ba be se o be se ne ko na me na aha o na wo shawon mo kwagwe na o tiri agosi o garam se side bi no omu kirem na me kirem mama mfo atibia emse komo ni nyina no se omo site no omo do machines omo ba na engine breki na master akoboka bia billions of cities ni atove tumi breki omo 3 days no omo nya adwuma na ba ku bi wo no se da bibi nsikwa onde ofira ngona mem to obeko ni nchi ena ne okoya na okomiem oso okomiem ba de chi omo ko machine omo ko ya se kwa do bi no betu engine na ba 19 na am se dro na amualo ama sezelo kwa do bi no edro na chilo ene gofo obuza se ndi troma bia bibi wo ba bia o se nipa kwadia kwankyera mpa na se ya na ye san bi ni incident bi na esie wo de ye ntie ye nkwaso ntie kakra kwaku akwa na ma o na wo ni ma ham na bi aha o na wo shawon mo na ya de meshi ya duma ay ala se o ba be yiri o be se yinji o se wo shawo Oze kwaje droba ya wo ya fo kwa do bi bia ya baba na meshi ya sei meshi mo no de bia ya baba na sei o ba be tu meshi ne dia kwa ya djuma night o se wo kwaje droba ya o na o sa tu koi ya wata o be sei o ya baba me ya boka sa eka o be tu meshi na ko sa o be tu akọ tu kwa na me na me se wo bo sa nya me madam na bia na ko ba be se o be se ne ko na me na aha o na wagu area you go photocopy o jamra photocopy pa and the voice is a camera wagu ya emom to be honest Ghana fo nyina esere se akwa na ya de ne malama be ne bi so person musua de film se enti ye ka da bia di for some betna wo ka bibi wo wiase because aya aboa o wo ye kwa do bi kekewu na enso engineer ya ton 15 billion 10 billion 12 billion wotimi se no mo bokagu ampa mutu kwa kito ba ya se aboa ne ba we yo na this 15 million camera anom za wo wona be boma ye nya ye mo duane ye mo nsu ne ye mo ntunko kwaku fa ante ho bre na
machine say bana wangwa obeju ani so ya share tifo ni arefo a omohwe ni omobotiye eba ni se ya na aye adwentratra mi so omo fi wo mo sere ni mo contractor yi kwa na nka wo kwan ya kofo na ni abre ba ko ne kasa de mse mi nwa dwamna na ebeko ebeye nhwemu ni areso no a e kasa se dwamna pa wagwemfa nchakese ene akwa abakese ma dorapia o US mi nwa Tony na ne wife no na enwa bai wodi kan wo ba peni ewo America ena mi nwa Tony nene kekan ya se wo baba no onye ye na wunachi wode bo no to bo no ko yini ntafo mi ni ma mi ni be kan ho oko nye easy wa to adi e ka na wom ai o mu from America ba betu okay o ma ba betu America ga ya won ntafo ya do rapia na ma mi na mi nyina ta fi na Quran di no ye de be ma wo oh okay e wo ha okay ha panin dia tun din da ndo wanyini ko ti do rapia ne ma okay ene ne ma me ne na bushu afo ko fo US aba okay ya mama kwa ba kese pa kwa gon we wiase ya betra ne ya kasa makasa ase mo se na anu ase da be na me kasa ase mo se entere sin kase bibi ni wiase da o kwa bruchira kwan lo bi obi pet one ne tede obi pet petu a osu anadwuna yes yesu onyanko anim baibu aro you obi pet one ne tede Oria kura you be pet abuche wo bia abrofo no ye wo bia ne abo a opeso ne netra mehwe ba ku bo ne nantwie ne tene de na abo ne mani nya ne ho twabia aduan no de besu abo ne hu on so pet no ba ye ne ha ye kwankwan lobi usi no makwa na twa wani obaba na osemna na odeko kwankwan lobi abo bi o ye kronfo cha abo bia oni pete na nyame ampata na o study no ma biwe na kwankwan lobi be gu dan so a omunya ti babo chenku se o study no ma de be china asem asimantem wo ansi fi obi simantem wo omutu kura twa mu owie mu dan no so saa ye hwe movie a na obi e baifo na se e bom pai na se oba wonam famu a abo ta dan ne kwankwan lobi na pete ai enti mo obi antimi ntra ne fie nkase fie ni wo meme de mesem ntra fidie so nkase bibia ni wo waguna we otu woni enye fidie na yi no wotu besi ade so afi wo kwa ne na yaka wo se o matu kwan o matu kwan eti na ana da bia ka che so entra se no mo ye fon so o ma jana na me sa no ma we ya kan obi betuma tra ka se bo mo kasa no o mo ese be o mo agimifo woni pa kro wa me ni bibi nsay da tie kasa no wo se wo na wo hye wo no de bia ye boka de fidie ba ha no ma na asai kwaku mo no anka ma mo no anka Kevin mo no anka esa ase kwaku na aka Kevin mo no anka ma ye ono anka ye do ba we dia wo ya yafo aha ona wo hye won mo na ye de meshi ya adwuma ala asai o ba be yi o be se yinji o se wo hye Oze ekwaje droba. Ya kwaje droba. Awa kwankwan lo biom. Se osiwo na usi utra se na ho kra kekaw. Na wutiti a abam because onimse na bra bonye. Onimse na bra bonye. We dey aso camera zini so. Yemu sese ye de na abo ewontimi ntu. Enye nkomo afidie bi no mu ye ne wakotie mu. Na de no so ntimi so nkomo. Anu nti we no na na boda de ho keke, ebo ho keke. Akopie kwa bia manipa bia wo hwe ma ehu se enne obi si bibi ni wiase bibi wo wiase. Na nsen so be kaya. Social media me na I was so bad na nsen free so. CCTV camera capture baifo. Obi awo baifo ni timi kofa ne ba no. Se minimum omo hwe ye no. Kofa ne ba no na wanwura edem osidua so e no owura dan nim na okofa akola na krobi to aso eduma bia wa wunni hwe no wunni ani ne yakasa se ya tobo ndi ase enoma wa ye hu no kwa bi betuma ya adwuma de bia no kwa ne machine yesai ye wo bi wa kotoka brand wo eso kai si kwa so a de bia no
na de ka na ebe fie obi asa asekura si gold fa ono nko otu onye bi sa no ma we ubo si wabusua no ma soma nipa no wadan ne ho aboa bi no wokọ ye ne ha de enye na tina de bia me ka cho se bo efi no mienu kosi ne no miensa ekọ no eye nkrofo bi dia wo anya wo de wo wadwuma wapon etu wo kire wiase nka se hwe anamo be no mutu omutu anamo wotie ne kasa wo se ye hu ye yefo kwaku na ye hu no sa na obi abra bonso no kwa meche wo ko watra be de o ni bibia ye so du ese mfama no sa na ti o wo bi sike ekuta no de bia den esote ayesa amana bofom amana wa kwasampani de pese ye kache ni pada sani bia wotie bia se ntron kase wiase no sebe eda ho kwa se wo de ma ya kwa no tum na tra o ba bi so betu anamo a tu anamo ya na nkrofo bi wo ma obi tu na namo a kokoba onka na no ntum o be kache na dafo ne abu na bam o de ho so de wo mo ba ji usikasa onim ne wo hu ene de ewo no redie mu nti wo tu kwa ene wonim ne fie so ora sa de o ya esre kasa o mo kan na esre ne mo emu no ma de areho wo be kom ne ka o ma bo pa wo wiase a ene mu tu anamo wo be hwe no ne obi ne ti wo mo na asese mo ntra ko mo nsori waka iti na ye kasa ase wo de ama ya tiefo ene ahwefo mo hwe ye se enu ma bi wiase na na kwanteduru ma bi a sori waka empaibo na obo aye ho bo se bo sonso na office ho na wo resha ma resha man kan do se ma mi bi na ne program o ye friends e fie no wa wo so wo 7 o mu nyina wu odo m kwa asuo so ma me ne se wan trase nkura ni nyina wu e wan trase e no start se no be bia me won me change no e no change ko na no de na yi ko se nsuo so anyama na nsuo na nyama sinana ma won so o mu nyina da afiri wiase na me se me de mitiri be sha ma me nkura ni bi nyame se na nsuo ni nyankopon sa ma ne nso ho enso ni nyina nso di yie ama mu nyina gu aburekire enu ti wiase na ento wa da no wada ade a ekoso me kwaku me ka chiro se kwankwa lobi ede na fidie be nkomo be na yi 91 mintu enu ti na da bia ye tra ye ka asem chiro se sofo asem na ye ka gidi sofo kana asem gidi so bi sebem otete hama no wani a ye kana asem gidi wodi wonyini a kama no tum na tra ba bi na de ato obi no nye no na ye dai ato hwara ho semo wo be kompa no na sebia fidie na esio kwa mu no na so mo spake kwaku senti na wiase wodru ba bi obi ka pa no number na brand ni wo nensu waso wa pake no wo ko Dubai akofa no wo ba yo spake ka spake wo bi wo ni fie chese wo si onu nko an do bro no so proto akoto ye wo hini bi anje ni sika die o mo so nyina ye mo masi nko ade so hini so ma wonsi hwesa no ma wo yo enu ti abrabo na wo bo no wo bi wo ni fie awuwo nko a maami bi anasa akola bi osi wo no de bia na de akoshe sabe ai emrewa wo be na akola bi owo fie wo ne soma no da anadwo no ekwan wode ni pefa so no kwagu edu me bi na nam na hwe obi fie nsem asisisi wa ya na oto de afanyinam ya na ahomete enu ti ye kanfo ma obi bia na yefuto be bia atwa fa no afi na nipa bi o ye chingifo se ai bible mu nipa Thomas afi na obe wusa eye good pa se we eya de sua kwankwa no bi aboa bi a me se na minim se otimichi akokọ na kenim se akroma na nka omode ya oni na anya asem orisha nda bia kwankwa lo bi timi onipa no so obewie wade a wo hono mu a wadi titantete o wo betete wo saa me se na no dabu bi ne manyina kwankwa lo bi afọ mu nyina akọ kwankwa lo bi o na ye kan enya kwankwa lo bi nko de ne de aba ne ye ka eti emfa wo wadwen ko hye se kwankwa lo bi nko a wo de bia na ekotre ya wo mo bi wo friends ai efie ya from mo efie wura sa mo no me dangerous na wo te wona se ye ka ho me nka if kura na nya spiritual kura na obi tuto wadwan ma wawu omo so mo kan ho ewo efie sa mo na DJ so mo enu ti se wo ti wiase a me se sa de echi na se wo ye adwane so na kofa na hwe nya ewa no ada onyame ase se wo yire no ma omukọ school no mo ba da nyame ase na de wanyanya sa na obi fie tie wa wo de akosi we wo mutu kwan omutu kwa bebe omukọ ye de we se make us obi pe number wo bonso amafo be frefren ye nkofo ye wo number ne nke ye fro mo
na nko monye number because bi fie nye kwa kunti we no meme de nya mwanwa meme mom de nya mwanwa etasi enti kwa nko lobi aboa bi a me se okwa abrochira sa mo nyom na abroche no ya no mo baye na nya fele ha nya fele enti no no se sebe preduas a no kwa se aboa no woni fie kwa no baifo kwa na enya fele ye ne baye ne de enya nkwase baye ne de tikromu a baifo obi a woni ma wase ne manyina ewo ho ti mo obi anya chinyi se baye ne wiase baye ho na emu manka wa anu tu ti wiase akwa ku mefa no ma bi ni agro ye nkrofo bi omuti o mo se bibia ne wiase but o koda so na tefrefa na anwa na okekam na ne de na wo koi wiase ba na wo tintimi de make anya ne se kwaku ma obi anche wiase se bibi ni wiase okay eti we ye mfato ho eya de sua maye se machine o makoto utie ne kasa o se de bia se ka ye bo ne hu ye yofo ampa ene na aboa itu kwa kolobi aboa bi amese kwaku na ho keka no osidua so na wo se wutiti na ko mi so wo fabo because na brabo de ti wiase nyina nkwasa asem kwa no obedi ne abro ena sa aboa ne bedi ye eti de sese no ena eden ato no eti enya sa wo mom we ni kwaso omuku no omma ne mo ho wie ko wiase ba insu etonya na ka ebo no ni wo hu ni nkwasa asem ti we abase no sunsum ni ehu ni se oye kwankwan lobi but baabi aka obi ato baabi a obi na ofie obi na aka obi ato pa na hu na say ni aye friends say emle bi atwa ye na ekuro masante achimbi aso na asie ye na mmebi wo ho maami bi ko aye friends say ye ka na yere otuyi na de achi no ena tie ne behwe menim abetin ni bi o agreke meni bi etie ne behwe mi na maami ade achi ne so me say wiase ntia wiase enka se bibi ni wiase ye nya ko hwe bi ne hu nya fitanse enso ena maami no motam ena o sha benim o sha benim yes maami ko hen wo ka o hwe wanim se sha eto di humfuo bi no se hwe watia hwe oba no ena spirit no abọ na hwe ade achi nanim emenim no ko hye ne yeyi maami no honam aprepra na wo a anka wanyinya wanim bato no ko hye ne yeyi no wonte se wapra kra iti de pese kan nyina ne se so hwe movie bi ne se baye ni ade a esi ena o me de yesa na o ma okay na Ghana ha na ye ye chinjifo ukwa brochi a mutu santen efa road so se na ya baifo de ekwan o mo fa sutuo praye o mo gina sutuo ni ade nyina no sa books ni ye kan ni ade ye wa akwa bi man bi na ache se mo amahwe movie pe no na friend Christopher Lee wo ye horror film anya sa spirit no ite afi o piese na manfo e da inkura kekam ite spirit no wo pese unya ubenya e wo ho ite ye ni ade ni enya kura na ni edidi awu eno na wo bi wo ha no nko ane ma aye yie na asomasi ma de bia na yie ba mo ne kotwa bre ebo tent enti de paso ya kan nan se entra ho kwa o sumu nyam ya yire ho bo mpa ye yie ba bia wo fi so didie wo no okọ mimi nsi obi akwan kwa kuma mfa nsia de ko je duro ba ya ko je duro wa ya wo ya fo kwa do bi de bia ya baba na meshi ya sei meshi mu no de bia baba na sei o ba be tu meshi ne dia kwaya adwuma night wa sa wo kwa je duro ba ya no o na o sa ho no tu koi sia wota o be sei o ya baba me ya boka sa eka o be tu meshi na ko sa o be tu akọ tu kwa na me na me se wo ba wa sa nya me kwa ku bibi nsi kwa wiase abla bona o se mrebi akwa bi no taxi driver ne o Fox FM me ka jama so be kaya ye toa na papa ma o de card be so no di mi kiki bai mo sha de wo se wo fa obi nipa ne tika ni drop you o twa nani a nipa ne ntim etia ni hu no be pack kan so onko ka ni kura bi ne me se ne ye program jamani show ewiase obi susu de bia no akoba bia meka na o sik ne car no onu nko aka ne ye mo no but onya nipa onu susu ofa nipa bawu ka so ka bibi owiase we nge hia se no ane ye story ntina to bia odi for some mom betras no din kwam timi ye din na me hwe nsa na me tie nsem sa because ne me ekosu ne wiase na ebura adwene ntiase so yes ready enkomo na ede because omo mbe ye video kwanyo mo na boka no but omo no eseye omo nya bi ni di na omo tu anamo no kom na boka no kwanke bi anya sere se de ye hunu no ba de na America
bibi e wo wi ase ni bia me de beto we so ye se kwaku mi nim skani bi wo Kumasi ha o ye area ho sika won ho pa ba on top private car da da bia man ne fa dropping go for the ding komo man dem wo sa o man papa so de ntiwe o mzi ntie ambazo we skadi onde ya ambazo we skadi no bia kan no ni ska fie so ntiwe fie ne ye fiketo a ayen komo etwam masum unim sem trefo ye de ye mbabu a na me kwasra madam fu fitani bi wa amna mu ho na me ko ye beti wodin ne bobon ko amu se papa ne kura pole o be dropping de na besi osi afiri e no frɛ madam fu ne ko ye kwaku Range Rover Vela no moto na 8 billion no ebisi wone dia na wakwa ko hu ayisa Toyota new type RAV4 ni bi esi wone dia na makwa ko hu Chevrolet type bi abska phone esi wone dia bebe says okwa na mfrɛ madam fitani no se na nze na de no nya ma no na kan nyina be di asa ma me na hu se minim ne so na mfom asa wo kan se we abawo ya asem de ya si etimika ka na ope ba oto ya na dia boss ase onu nko abechina pegira boss na nsa ka bi ode boss we be sa ase boss no wo hu se we na ejiji ntu oje esu akoto frogo wo sika ozo akoto fro no so oto ya na dia boss ase edinika na esu nya afford ya dia boss ford na mse asese wose na nse ode abufuo ka ase menton ba akokon dem ena me am head am maniska ozo maniska koto obi boss a ta edu ono no osuro eno ya da ton ma obi ebuo ba ma ne je nipa no dia kompreni ye na enso ni aka si onya eja boss sport di papa na awudi an se said you are talk aboden eja boss jeje no obefa drop ya na di se anya ne pe o ma no abehwe kakra na ope ko ofa so obenya ne ka na enso ya si dia boss mentwi bi bagude nyame ampata kwa aka se wo ton kwa na onya obi tofo wonya we me se madam fitani na ne toy ana onu di dia boss ode boss wa fere kai na ana se man ni be hu na ni bebere ko bo no ode man no na ope obi wa bonti ni ba be to na bo ode dia ma no na se wow na dia na wi ase we kure dwa na hu pa ja se ya se bia na ofa bebe nke fie ni kura hu efe na ke ja dem won ye se be me na sibi wo betrem scan be de wa kan fu be se odi atima di bi na nkofo ka be mu wa proud say wo ka hu bi wo committee be so ba da bia le taxi ne be committee no maka so ene sa se ko ni be rensa abenti ase ogogu papa itisi ni wo kwa kwaku ne bototo wa no ebu ko otumi pake ayi 200 note no e won ya wo ebu ko wo di asem na se ne nso ne toka puni nyina akire no dabi ya ma o chance kwa odun tina kam nyame ampataka na o yira san jao na boys me no form drop so fili no o mti mbejina no pakra mo ba me twen fada obu okwa na ya san politu ma na dwen etini pe wa ye kwa wo ye be ma o mapa o yira jao wadwuma sai o ga je kwa se me kam yaso human na hu ni fie o no okona hwe na taso ane ha no se dis kan hye wa hye kwa no wono no ma wade a onim se oyi ha 100 note oyi he etu na onim da bi ode ne sabeko bi onim sika okoyi no wode ama na enso dropping ko a da bi a bobo politics crisis kan ko a ne kan pata sika na show botari osu ko na de beto o fanta de pa bia ani kukuri eno na ma ngofu ama me yema hyem no osu betuma balance Kevin me entie ngofu na asem ne bi oni ehu se bibi ho bibi o wiase o bibi e wo wiase pa na me na me se wo ba sa nya me madam na abia na ko ba be se no na me na wona wo shawon mona ya di meshi ya duma ya se o ba be yiri o be se yinji o se o shawo ya ko la na se di o ma chi aya nko ne hello Kojo ya ko okay yanko eno apa na machine mu da ho oh ene ko do bi ko ni ta ka you can like a gun guy you get that one minute that why you go and to ko ti ko pe ye pa no gana so mi kai maybe you ni video that video la kita wa ga ni people itu ya ne get show ya mo better line abayo wa mo ye na mo o se no kamo ya mo kamo ni ko kamo la ya mo ya ba da de no ni ni ko ande Kodu kwan so yente kodu kwan yente hello yes sir
Yes, sir. Good evening, sir. I'm the cousin free. I go out to your family now. Now, you're okay, young guy. Well, Malama, tell me about Poleka. We don't have to collect the money about the voice of God. Now, tell me about Poleka. All that we can know about the marketing. Yeah, we can have a funny time of me in Aleka. I'm a function of that in the name of the beginning. If you are not a very more situation. Now, you are whatever you should have from Monday. I really could do it. I mean, no, you can't have yes, I am going to be nobody and kiss her. If I didn't know when I'm out of here, you can't even give up to something when you are. I'm out of it, like I didn't know Valley. Like I'm like a gun in your family, you never get through. And I'm going to show 50 people to be a man. If you get me, I know you're catching them, you can see. She will be in the meeting if she will, with a message. Yamisha, now you knew what the ending Yamina is. I know. I'm yet to my smart boy. A money be you seeing and why and I never. Hello. 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 My quan am why. Yes, sir. Aha, Master McCarthy from so. Hello. Meet you, Bao. Metonga. What's the man? Yes. Aha. The patch of some penny. A 1 hour. Aha. There's a question from so. Now, so maybe I say, Land will pick up with you. The set pick up on, but a call Mopa or a Quincy. Now, yeah, sorry, no. And I'm saying Johnson didn't me back about that. I Johnson. If we have to be on Apple or the bra, we can't have you. Look at your airport. Yes, sir. You need Baba go there. But I'm wondering, Uncle. The shop, yeah, is good. It's a one of the class, really good, a small professor, which maybe some problem, which also could be a child for 1 night a day now. The class and say, the method seminar who instead of happening. That was the class and the material, the guy, we shall be sure how either. Yamisha. Hello. Hello. Yes, sir. Mediano de Shabbat. Yanko. Oh, but I said, The Hoboko. Now, I tell you, I maintain one day. I feel a bit I do a while because it didn't go to where to move to do. It will make me, I do a find a good do at the right time. Some of created ideas. We can create ideas. You wait to tomorrow, no one. The best time I take out then is Thursday. What I can do carry or you. I never should know with it. I dare realize that I can't see you. What I do, what you very important. I tell you what you will do. Okay, Yamisha Pan and the answer the other so. You are friend on the reading. Hello. Good evening, sir. Video. Hello. 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 Yes, sir. Good evening, sir.
bibi aboko yanko yanim jina ye ni yankasa etonka na wo kan ne papa so wa ne ko ka be mu no di bibi de bi wo wi ase na so no ane o de nani go he bi hello is it mic we could say hehe say better this one two hello 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 oh last two callers hello hello good evening sir yes sir na me chama ni te ubika de vini ya sasa kwa na bi no antimoji nya madam ko me ni na bi school ko so ndaye ko no ye ma na abu ko aba na so aba je se ka wadi ye no me de na me e di be di madam le de me ko na ko be no be bi no ba na ko no me na ko ya me ya ga di ko na dia politio dari dia nak buat untuk mereka sedang wita not between you kita tu TV after okay I'm inshallah hello 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 yes sir good evening Alio Bajo Sompa ni Okuna papa ta kan se mi do bi buza na no na abesi mitirim aye TV so kan no nyi ni papa aye TV ana oni credit or dey friend obi afra abaso na eno no penity ekura chen ne yekoso na ni pan friend hello Bajo no abo TV ni di enie o se da bia yesu ogo nie ono te dem Asem yele what's your hand na wo ha obu ye kasaba o se kwaku ansane be ko is no unim se ye nwa bi kasai ye ne pese ye kan nya de ade bi o positive ne o negative ampa ye o ba bi o be ko mo abehye ho ana ye ti watoi sofu bet maka se o ka ne du fashion wo ba na wa bopa ne dia ko hye wo ho emum ye wo de wo so pa so ye ne kre pacho so ati ase enti ye mfa sai na nu se ampa obi betim na obi ahehye ho aye saa se du fashion ne engine sai nyepe sanete da bia engine sai ne ye ga chem so bi di fatu sanete na ye na meka dwa so uzo obi afrede ato so ha sem bia be ka bia ye wo fast ye wo yenti aye kasa kwagu ye go computer so dia ba isi e ba na huna mane Nana mo piafo yi afu ye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo to ye amoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma woboka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton hwa yo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana ene Africa yayo papa
adwuma say e yes simo adwuma ene sa bo nkomo ho ban e boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana ko dominance tomase me boase kwantempo no so oni abot college ene die nimhwe na tina sese oh ubedi ho dance we die me dance me turu ho da ago na adiachi muda so da adiachi afeni ya sorry o ene wa man we dey me dance what solve the problem ya me papa we dey me na nko Donek Heba Mr. Eye Memedru obi a onya fi se du wato nka ho obi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA ajadwe den krato yatum enu ho na me tese wo ba no se wo ko Canada woko school na yesi ajapi aba no nso okọ na nso onu die okoye adwuma me say amanfo kwakọ no enya gro ya no ho na de wo ko sa no Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa kwa ma no die. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a wo ko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany nima wode obekọ. Say you just so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwan ewo Kumasi, Asafo Labor, Roundabout wa, Enkran, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, ewo High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yebe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Diabetes yarinti eyama nipa biya so be hu the sugar level the senti Codex Health Care Limited akofa fidie nwanwaso bi ediaba ani dindi code free and afi code free plus glucometer selfidie ebemu wanhu sugar level everyday calibrator wo mu a ema utumi se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na afidie yusu no ehu nya din osanse awo adwama so efie dumiensa eni atire selfidie nwanwaso ni sunya din kra ehia so wako school anawunko school obiya betumi eyesu esenso a Codex Health Care Limited ebesiesi am sawo panedudu etua from true for 0303 932883 announce say adefu efidentin times www.codexgh.co Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratwe FD and graduate FDA for Adia to Momitum Sanso the Anese, Aquenya da was your cost of toy and Yamandia, Yaniamanoa, and I hear Tona Yakon Ede Akoya Nimaha, Sompa TV, Sompa Radio, Asem Mpe Nipa Media, and I when Nigusu Shana, Songusu 80, and I am a train McKinsey watching him in the nations and Wofa Bishop Lumba, Mahote Dia Oba and Ajase, Amame Mensem Asolepa. And Asem Jenje Diaponso are no dinner no she, and for some over. Ebe kwasem no so kakrana ya badi fo ntia am why your pen ready na what minute deep for edi ehyiemu amane ma akotote dia ma opanyin pampa cho bibia boko de yanko pandom na mo bible bia wo aha Sompa TV dia na etete wo dia na hawa huhu yale na etete wo nua e ma mebre e wa atati so ayete dipa e ka huhu yale spiritual wa wo yale huhu yale ampa serious ya me hunu nye nipa nyina ne hunu okay ya flow say u free me free nkranza droman kese nkranza droman kese ba techima ebono nkranza droman kese okay ba techima na metia na me su adwuma pa mo ha be adwuma okay na yale e na ba to me kwa mama wunu ya metete e wa brabo mo wow ovim na no odene vim na no ohye yale kura na yina ebe bo am ya diasie abo bi an hawa so won se ne bon ti bredu se wo se mo e wo fie bon okay ye be bo aso am wa se bon no wate amen bon ni nyina be se se ye ne di for someone to think on mo kan mo se bon ti ye no am to think on ye wie pe ni afa story ni e ko wate a mo so timi se bon tima mo community bi na afi yintimi enko emfa enko yenim
Mr. Jamman Pacho Majo. Ya Jamine. Bibia Boko. Boko. The Dobadi Asi. So when you Madre. Mba, Bijoso. Apo Boko. If was somewhere 2 eyes in no. Juma. Yes, na what we busy nti for ba no aka wa hyenechi se ba ya obi a bibia ntimi de na ekoso boy ho nkomo. Mba. Da bia me ka se wo asantuma na se wo Ghana ha no. Na se wuntu ana mo ma menhia ahembobo ano a. Mba na wonya nko ba bia. Jaba family house. Adanse ekoso menhia ahembobo ano ano odin. Mba ano odin. So wo ho na so ha ne amane bi tete se de abrantie de betena wo Kenya. Na do ani a kire menhia ahembobo ano. E sense abrantie bi firi se bi ye de ne ba ye ba ne ya bonu chain. Obo so ana to kam no mu de ne ba menhia ahembobo ano. Wa ye kra. Obi antimi so nu. Na otwe miensa na abrantie no nani so te no. Obedru menhia na otwe miensa pepe na ahoto aba. Wow. Oba bi de ne ma miensa e baaye. E ma miensa no mbaaye no ba ko dwonso. Ba ko ye kromfo. Ba ko su mu ade. Omu nyina so adru. O ma wale mfie so. Na de ono e dwonso no. Adabe ma be fa na ode no bekwa ko dru face ada na dwonso no. Eba. Oh mama wa onyo so. Oh mama ho na dwonso bi. Onya ware na dwonso. Adabe ma be ka so pe na ode no bekọ ne fie no. Sa ada na dwonso ne ba. De ono susu wi ade so be ma be fa no ko wura chese ye pin kura no obewi amene ni magu ase omo sa no wura da mo ni ba bi skanda bibia ada obepie ma hia ahembo ano odi for some de akwankyere gu for man no enebre esan kura me ensa nyina ba ko Canada ba ko UK ba ko so Accra ya onso wanya panyikyese pa ma na wale no bibia koso ma hia ahembo ano uma bia no so ton ne ma da bia sa se se nyai kan ono oton fancy entoma wa ton to ma ka konyi ba nyina wa bobi obedru ma hia ahembo ano akwankyere to fam so wonya entoma no nkoto bidie what all bidie no wadi ye from tomato bidie one can't ma and mila asam ne buy no so one jindi because obi otontoma no ko do kwa bruche kwa fantoma ba na so nya ntoma no ko to bidie no na asam na no anyan na so enedai wa ye odefo odibidie okofa bidie no track akese na de ba se ohaw ni amane bi na atọ so na wo hwehwe wachi wo hwe wanim na wo nya ba bi a wo de fa ayikumase manhia ahemboboa no ejaba family house ehon odifo samo etena na kodwa kesie mu efi eda dwoada ekopem ne memenda oye adwuma kese wanwaso se wo na yale bi atọ so uma bi de ne babai ekura eda ne nan no se wo hwe ahan ma ohuru akire nanso so obaaye no na otwemi no pepe ne kuro ni nyina ewu ya akwankyere tofom no wodi fa samo hesa o se da bi ekuro we de kanka bi ne hyemu ma me se maso da ye ehunu saade no o kire ne ho akwankyere okoye no na otwemi nsa ekuro no ewu ba bibiala o ha amane ayeda ebia na obi de woka se ade abetom no se obi de woka mpatua wo se wo ntua ba bia pa bia fa ne ko brama hia boboa no man bia on waji abrantie bi sika abrantie na dan ka o ka chen se o pa fa me ko epoase obedru man hia boboa no odi for somebody akwankyere gu for man no man na da fa fon frɛ ne se ehe na wo bla be hyam na ji usika eti so bi de woka watwe na wase ontua enmo ne dua enku no be hia boboa no ejaba family house be hia odi for Samuel efiri eda dwoada ekopem ne memenda so onfa akwankyere emu formal Lumba ade eda o menhia ne se enya asole na yeye enya asole eye cancer nko a oba obesi odi for 101 na ohaw ni amane bia onamu no onyakopo enam so no wayi afiri mu ena na odi for etu kwan woma bi baaye oba no obehia me ohu mi na me hodifo na me sin aye ni nkomo Lumba ne ba akwa akodura buchire akodura buchire akra ne bobo na mmaba wa bi do mu ho aba behyehyɛ no wodi akwa akoto akra no so sɛ wa repu no ema no so abrofo ene ya chi akra na hyem almost be 8 months obepie ma hia hembobo ne ye de akwankyere gu for man no Lumba 3 days na akra ne frɛ ma me ne se ye yi na pie baby a ohaw ni amane na atọ so no Lumba entrance nka se de bi ka se bibi ni baabia Lumba ka da ka nto yafumo bibi wo baabi so be so hu se bibi wo baabi a bramanhia hembobo ne be hye odi for Samuel be hwe enwan ne eye ahemfo de ba be de odi for Samuel ase esan se ya wa ahemfo bi a na akonwan ne wo mu dia pa ka fi wo mu nsa na so
o metwa ho kwa bi ye efia duasa ebi efia duanan o mepie manhia ahembobo ano no ene de o manya o makonwa o mudi o mohene okay eti obi so wo ho no ma na ne de ni asase entam wato wo no odi to gold ebi de say de na ye hwei wo de odi wa fide no kwasi so ana asai okay bramanhia ahembobo ano be shi odi for Samuel na on cheo de asase no epe odi for Samuel se bi o ka say kraman kwa na ti asase kasa okay se bibi kwaso asase mu a kraman kwa na ti odi for Samuel so ne nim ade obeya amewa Masa adekro na ewa asase so Lumba obi akwa akoto asase ato asase ba ku asase ba ku we tu ni de wa ha na so the all left no ekwa wonyeska but all right no okwa no akwa sabo nkwa de aba oji se bibi ni wi ase to anamobla manhia ahembobo ano ejaba family house ho na free edadwoada ekopem ne memenda so odis for Samuel trans no ye nsankyerani how ni amane bia atọ so de etete wo se ya awale ya kwantuo ye osika na akwadi obi ho se ne na meka no bramanhia ahembobo ano last week also for me ntwa no case e ba mo okora nipa ne ka wi ya na me yem hire na mbi odi for se we nso odi for wo ye wose ye keto abi na mabedi for nche na maame bi a wado kokofuo 10 acres one land so wasere mo am story ndimunim one land so na maame na wu awumienu na wachem mienu pepepe koko no na doyo ni nyina du type pe eso ote onya chemanuafo ni mienu a panyine se won de ope this side no na ho so no maame de ma wi no ya mfa ha ma ni ndi wogi akodi wo ba bi ye de ma no na no so wo mpe no etime so ama ni ye de ma ni na afu eboma ya to hia chemu no obetuma te afu acres 10 na ya chemu obi wo 5 acres ezo so obeti no onya bag 2 na mse na sabi ote ni apro okra ndi bag 2 nga unya averifu so de on tisusum se ma se ja bi ni enkobo on tisusum dia onu no pe no ya wasi ya fama dia onu no pe no wa nya edu agene de ne sa titwan ni ebehu so be koko ne so sa we de ne sa obeti bi na wadi am ya hwa okay as so obeti bi am ya di am ya hwa sasem ya wo ka no on se omukon ho tokwa amaduabo nyina bagu mani ko piapia himfie o ano munnim ne enti a ba ko ne de because asase kase ba ko ya chemienu ekoba ne sei one land ekoba ne sei we de na bofu odu na we de na takwa na me de ne enso eno ko bo nu ne bayi enu ni asem ni nyina ne kase ko ja himfie asem ni betwa o manhia ahembobo ano a ema odi for Samuel enam akwankyere so ema sa problem solve na abeto ye na so oye eho adwuma nyina wie ye no Lumba obegye di se afedi ababa won koko no esoa firi soro abepemfo sanse ye di akwankyere agu fom so ebia na wo koko yantam eda ho eso enye hwe bramanhia ahembobo ano ejaba family house be share odi for asase no wakọ akoto na ade ato so odi to go do a na se wunya bia bramanhia ahembobo ano be share odi for Samuel akwankyerega ebia yo ba wodu wa wale fie so ememe hu pa na so nya de aye fro ni ase ope bre kumasi manhia ahembobo ano be share odi for Samuel na onfa akwankyere ento wa brabo no so no na ne niema ma ho ebia ya de susum yale bi ato so odi echinia enko brekumasi manhia ahembobo ano be show di for Samuel ejaba family house na onye so for your phone number into jamom tie radio na number no number is 0246 666 7117 0246 666 7117 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ejaba family house ehwa na number etwegu a okwa ebeboa papa anopa no nsia no watenase enwumre no miensa no wasore oye adwuma firi duada ekosi memenda kwesi ara no mfantanase adwuma na waya ma manfo no watenase de abompaye se be nyame besum ama yema enumunyama ba nti wontenase opodifo wo ho abeza na otwe na otwe mi bi akoda no bi a Israel no waba akosi nyame mpaye ni jabam
na afi wasade bebo abobua omanfo no nti no se wo ba o handkerchief white ndi nya na wo nipa ni masam kan so ba obegibi wona ho abeka se ebi bibi wo de fa wa wo de bra wo ba na watwere odin ukrom eni ba bi ensem bi de nyame de ache no ekoda so 21 days na hwade na cheze bibi wo bo mali wonwum bi wo oba ngo sunti se ya no hurihuri wo se bibi besi bibi ni first album no na nyesho ne ba se wo se bibi nsi kwa bo mali nyuma no the first album no yeme dese na wote ho na ayo ajisan wonza obie ayi freelance ni obi ka eya azan ne niema na abai fondo obitie ne se si ehwe na obeye ya na ya ma asodin ene akinye bi abetozo enti o nya ade yeka bi abetie na o manya wado sound wani mra ho se sa fedie ninya bi amekọ no na bode ofti se efe ne kokwa na asi ne prokwam enti wi ase ebe ye nkranhye ya ka kire sa bebi bewu ana eso o ampa abebewu ana eso na ye be makatachie abebewu ana eso enti wanya 76 years afedi abena so yemsa asa obeye ndey abeno angasa o wenya 76 years abekwan kwa anyi wakono afedi osikaba meboa obe me sinsen weni ma yesa kokono enya dwuma na wo se abebi bewu na so etwefufuo mo da katara maso a ase nkonkunte enso no edimesrew enti na bible say ka obofo omra ntibirim sabere ya binia me ka kire o ne wodo garden wo fichiri na amamoare ansa na okofa ben abeje ho a oye de ehu enu nti wo ye nipa nyame abode wo ye redim de enka ho ne beka ho a ese hu ni ntempa enti utu ka afifie mu adwo wo de kwa dru joso a dede bia bam kran no wese me da be kwa kra na ono obetimi akọ enti bibia wo dipu ye nipadua ne dede ba mu a ko pe dede krohwe ne wiase bibi ensi ko tom mimi ni wo bia police for ye esi bury akwam ekwa check na wo do mu gina ka bia na jo be 12:31 ka na nyina no tom ka di echiri kro ni be he ya mpese mabo no owura ho owura no so owura kro ni mu ti se wadu kro man tem ne kwa adam no owura mu wo mu wura wo mu di wo ma che wo mu so wura mu a be 2 minutes wo ngoto ka no wo kwa na ka na ya pakisi waduro so ene blocks esiso tiles nhyehya ase ya jaki ka no esisi waduro ne blocks so ka na ba se sie atwa wo ne number kuta wo mu twere no mu de sa no ewura mantam hwa no mu so wura bi na esi waduro so wo mu de scam ensa kan bonnet na ayehye ene mbo fi ne prum ana wo mu se e pa che obi oba bi so be no se e beka ewura o se ade mi wura o se fenomen oba no se wo dia wo se ade ne egina no wo anyina no se dia wo gina mo yi wo de ka enyan se sia no ba na kuta wo be ka no ko be hye man die ko wo sem crofon de ye adwuma ache o o so pake ko ets aba enti ho osere ya no fon de ye petrol ho osere akwa be no kwa he na kura mo nsere da enti wo be yi ase afi obi hye dipa obi ase no so wo tiri wo te ko hie woni msere na mo de mo ntra ho na ye wa adwene se bibia ni ho wo be ye mobbo papa ama wo hu se wa ye mobbo enti misrawo ye number ne betu jam ya fa number ne yan ko ko wale enfo adwene ko wale ye tom hwa wonim de ya armote yesu enkasa ukasa be fonte wontimi nsi udai fine o secret de wa keep obi amfa ho na wo yele nso e ho nka nkere no na okunu nso e ho nka nkere no enu nti se wo ka kere wo yida na okunu se menya 100 million bi nti ye kire mfa koto so mendem ko da no bo hu na de ka akofo obi na oba na aso na de 100 na ko enu nti enna se wo be wada na o boyfriend na se o girlfriend ni picture ba o divu samo o timi ka cho se we be ma we ya na chidie oba we on fa nkosi hu anaso o timi ka so we de mo betima wala na de kitwa me won tam no we afiri wa ma enti ni me pi na ekoso wi ase a ye hu na ka o me a wotim usu da na sika potomanto kurawa adabe chena president kutum na usu da ni apa wani so a enkobo ho mpae wo hu no wani itu osunu obi awu kura na chino wu madam for itin no say abayefo no be ye omuda omo budwa wo say ade an board ni pa wadwabo na so edi ball kuntimi nto no board ni pesika for na eto abayefo bi di play jet na ye private di bi si wo na ha ye ka se bayefo a ena form saa wo entime sew se kuro bi down na wontia so baby akeka aka wontia se utu kwane refisu se wo yese na yese wo tontoma ye nto do ne bo hye nso twantoma kro no abi wode ntehwa kan se kan sika na wadan fo abetan nche brenya bre ye to ne ma pantinya abotre na ne ma ne ntum brenya ne wo bebi enti bi se o tie no ba ne se si anefa na wiase ena ho ko tom obu akwa wo ye be ma ye bo se
de obenya sika so fa behwe abusua wo ware ya ni agye wo be me na frunsem enya adwuma okay na wo yina adwuma jana sika na behwe abusua ni nyina betwa agye se ejaba family house okay ahembobo ano ho ena gya kokko na so amafo di ada enhemfo ni mpanyimfo abampanyimfo nyeda unso adansi fataw be di bi otom na ntena fa ako je number is 0246 71 17 0246 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ni chato 0578 40 55 19 ejaba family house bidiwa dance family ye kusuja kokona so kira go na wo ho na so abeje odi for somewhere na moten nkan papa wo bo aduma panti da ade chi a ye be send die kwan so se obeka agum na odi akodi for some ejaba family house wo na do hawa koto na nim nyame be fa ne so aboa na eniema ako e de akona nim ama enti no tumirika ko odi for some ho onye omwa na eniema nkonko na nim na yenko yenim enti besre ni die kwan so se ade e bechi eye odi for somewhere ko oji ayarehwe de timi konko wanim ni obaye na tenase ni obaye no atenase komo no se de osi apaja na ahomti o papa ba mi enchiremu kakra na yare dada efiri hin de se na asem ne ti angasa yenko yenim na me ya adwuma kama na yale bia ni na yare adwuma na me straight time wedding okay straight time wedding ai okay na me kofa oba bi timi no oba no ho ara o ka che me se oba bo me manya sika oba na kofa no ai na onye ne ho ade da bi ya bra keke eno no oba no so obo amu onye aba manya sika ada no ti na ahwe no na krokro na se na me hwere na me krokro no okay aba krokro do be pe wasem o be pe wa no so obo amu ayi oba bo manya sika okay onu so na oni bi okay no wo kan sei eno kan sei okay me hunu no kra na odo bi balanda nipa na ne boy be da wi a no na be da balanda na watu gate okay na me be bo an sa na onya sika na okọ han ne dai okay no ka cha me so be bo am mai re ayi am manya sika okay a te mo de a te ana te bi na oto ti dan ko siara no pa me wo no ma ye wo fufuo am pia ja me ko twa bi a re abedidi no si wo da ko a wo ba fukura ya to ka kara bra okay na me ba na to ka kara ti didi wi ya na no ka cha ye ya gwan kra na so so de kakra to su didi ai no ka jam dan papa be ba okay am te sa no ti ai to be jan papa gwan be na bi si yo ti wi no twa papa gwan e re esi ho ti mi didi wi na me ma gwan ta mi pie akra na su me twa na ne papa na a friend de oba okay na wadi ade bi banti me twa okay to ma me ko da ampa so na curtains wo ti wo ha na hunu te na papa ndi moto abe park okay ana papa ndi diwi and wo diwi ono na kwa na no na kata na mu de ode ade bi ayere amano okay ade na ode man no o say is ka wako na mo de graphic na achichere ho na ode to plastic chair okay na o fine no ode man na be ba I'm so okay na papa na de ma no ni di nkran papa no ko ni di nkran papa no ko ndi papa na hunu sa me wo dam ho okay nti o de ma me no na me je ye na me so afi na me so me o me dan nti na no so wa no fa han ne dan na me de ko share me prada na me sinsa ubiem so na esika okọ oh na ye bia na me de ko ne kasi e be say ne kasi e be say me kokromoti okay na me de ko sinsa cloth bath okay nti wo ma am afraid ma kwan mine na ode ntokwa sembai oba no ai omso wako sisangudu no na watoka na upia pon ade kopoma na wako parking police station na waba nsemme ode ala ho boda mana oh remani che uma na ode ntokwa uma na ode ntokwa uma na ode ntokwa na no watoka men toka okay na ma dikan atoka ama ka na se ama ma park car na yeden asiwo duro so kora okay nti uma ode ntokwa samsa ode ntokwa samsa am ame kwa ta me ha me hu ana na me va na de ma no na me de na de ma no tim de ma na no no asam de ta ne de eblo e de bra me tim me wo ha da na no pa o san de ntokwa semba na me ko ma da fu ba ku bo onso na wo yare e ho ha ese de mo ja so ewe okay
Tina ma fo nyina nim say ace. Okay. Tina am my friend pa. Tima so me kutwa bia. Na ho so kire no. Me kutwa bia my friend me nua yenye na enko na yenwe na. Kope kakra to ani. Kope kakra. Ntimi de ma sa ko tuna ni me what ti be wana wase me nua. Fama ni sika wako ko ma no. Cho kai mtina wodi man gaga. Tim ko twa bi ram ka ya ta kwa. Wani bere me pa. Na me no na mu nyina ntitara wani bere me. No to no. O catch your first in the one kasa. Ba o twa bi wi no. Na adwe ne catch your say chama ya kwa na ni blow. Ai. Ono sabe. Sala wi ate wotie. Me ma o twa bi wani nyina da wani sai bere me. Ti ska o ko pa me sai fa ma ko ma o ma no. O to no hwem no sere me. Yo bura na dem won. Dan ni dem won manam na yate. Ko no panati fi no pija na mattress. No yasra kunku. O yasra kunku o no pija ni good run de beto o no. Don't go there. Bibi shantuma. Ni pan kasa. Okay. Ni de no ho nyina fefe. Good ni bia sa be ka ho. Ho se no. Nyina fefe. Wa twetwetwam na pono fo anim na wa twani nyina fefe cham. Da be se akwa yar AC. Sa bibia wa se kire. Okay. Ndi na dana kwasi we so ya se o me na de ma me na o si 2 years me ni brai so nanti ya abru 2 years sky want money da a kirei ti me so me de na ba ta na nam ne ba no san ko ye ti dana numire nam san de na de ma no na ko 2 times yo me de ma no 2 times ti o ha ro san de bra me e ba o be ko Madam for the cancer, no. Over castle and Ibrahim, no. No, you go to be chill, my own so will be. Yen and in a bro. Only walking. No, planet, the craft fair. And to whom said the other crying on your day. And fair. And to whom so will be no. Now, all cancer, no. Who calls you Ginas and in a bro, not a solitary fast one, as what is David, who says something not a command. Okay. Nam sande na ade command. Okay. Timbe na ade command no ba na say matwabi me okromfo. Na che se wa ya na adwen se obekum anima ase. Upon go ni bi. Ma upon bi. Wow. Sa no person o che. Yes. Now so nya sa. Me nya sa. Nto ya na adwen se obelo okome. Eh, oba me acho. Oh. Physical. Tinenya me adom na so mo police ni panyin pa. O ye ne ka. Anti ti panyin. On friend nana. Oflu drobo. I draw one him from Katuanumia. No, Pavasem. In Jeba, I'm saying, Nana, Asem knew by some of Kabian idea. If I may try. Tina not on by 1 hour. No, 90 Munka said, or say, Fanani command. Yamade, Banadi, McCoy, and I'm consoling some. Now I watch them no of us, no peanuts, you did no for honor. Now I'm then a coy. I'm saying, yeah, you know of the 7 not down Valanda. Me na maboa mo ere wonye bia na watuma hand down na nipa mo e ma megu nipa de ben anima ase nti ade anini miti magazi samdi sobre ne twa na samdi chisri ne twa ya ekram hala sutano yele ni hwe na den nipa mo ma o me yele megu na anima ase sa am de kan sa be wana wa na Olusun kasa. Papa no tumun kasa. One hour and the time me nam me time there 1 hour dem nyat show anim say 1 hour si na won kasa tell me move na me come baby. If say nipa de o kasa na obema muya ya. E so tumi ya den. E ma muya ya. Papa no tumun kasa na me dem twi fan so na tipa na me koye. Tim de me koye me wo madwuma ma. Dan me pon adwuma ba ya. Ko biye me pon. Bibia na ho. Twin mo no ina wa wo na mu no viti ase so di kan ba twin bi sa e ma me no kon e ma me dia kundwa bo na tiko ma na tiko apaye o de bo no me de bo no mo mo de no ko hospital am se on ko report fa ma mo ba chi no se dia bi ono ana ye ma me ye de ni pra ti ba be dia ni mo ba be do na bujanfo ya fale ye bi antima ye ne amam ti second wine that me Wofa na hwe na ti me dwane ya me kobae na Wofa say ka ma bo no udam ho no makra no kota na enye den enuru
to san be fa we na say papa me si okra nko bi and dem am wona wa be fa na say onyo wona wa be fa say kronfo na be fa kra onye nan ovanko anko hunu madam ko ba ko ono so o that chima miss nine no say ke ne yan ko na yan ko da nam no ye ko ye ko da ye ade san chin ye me wo dwuma ma ahwere abachi ame ai nera ma hunu Oba we show da ma hunu nam de ahu hwa me aye me de ye be contact na mo jina ho mame ye be ba oba no kwan ya fa so awo hwehwe ne ba bi be ko akosie tabita clinic se men kancho se tutumirika na bra na kache yale bi eteto tabita se o sade amawo me pacho wo eye ahodu o Cindy Junction na tabita wo e ba na massage o motenete yale ahodu bibiri pe e ka ho prostate o motenete mema no a ya na ye de ade ekoto mo be mamu o ma ni nuru ho kra o be hwe ono ayi wa firi ye de atum mpo a wo mo bibidu amakuru ni nyina wu no wanya wasomdue ipacho yade hudu bibiri na ka ho a omosa o sakura de awo na wo pa je se omotenete omotena sia no pa no nwotwe no ma apon no nan enti no mesre ni die kwan se obetumirika na ade ya de na akoda wo wo number ne 0202 347647 0202347647 o from one bejo so na ne ma akoda nim de amawo codes semen kanjo se tutumirika bra codes for no codes limited omo na de eye machine on aso bi abadwa so asa machine no o de check wasichiri yade ne omoja buluso ne ne keka ho nyina da machine is very portable etimi hye obotom ba bia beko bia ehia mo nipa bia se otimi nya bi sese ne bo ne dafom e ma ne bo me yede ansa na unyini kono na wa wo try wo ne bi otima ko hospital tentem no wankonya hawo omo hunu sa ba mbo ne ntem ya na omunyini mo afa omo hu de akofo ha de mo codes for na da fidie no so form number na from 0540 647 867 0540 647 867 or from one bejo so OCP fertilizer for semen kancho se omo OCP 15 omo OCP 10 na OCP 15 wo aduma eye mpacho wato so de no ntosi makonya adoa nkunuma opese so doso na jene no nyina ye kama na de bedwa so awunya sika OCP 15 kotobi afa aburu emo ne nkate ne ne ma keka ho sa hanso obese onya fertilizer papa guso na so doso de mawa ipacho OCP 10 enfa ni agro na beboa o number 0555 199437 0355 199437 o from one omoje so no wakoni tobe haban keke azibiribo zo nkaru kago ka no papa we obo adwuma wo dusu bomfa ho o se fa ha obi abeda no twa wonsam keke kire no ne ma be koyie di amawo e twa krum bomfa asem na mekan anita hotel bomfa asem na mekan e ho na abeko toge obo adwuma pa number 0244 48 47 47 0244 48 47 47 toge bejo so losing beverages semen kancho se tumiri kabra na kachi losing heba no na de bayo omo bibiduro no say ma delay my nom ono ana sa de sansa ne so baye losses na bibiduro no brabe tobi losing heba losing capsules ni nyina bi wo ho obebo awo pa number ne go afidie so 5 0248 619999 0248 619999 ofra na wajo so bia de no ane crop de no ane bia bubo bi no bi ni ntimi nkonko ya nimna niama egora impa emfama ye papa yenko ya nimti no ntimi ko da madam fo no mo mesidan no mo no mana ba no bae to bae no se adan na me mafie na me mra me minu se minu ni bibia ye biem wa wa aduane e de abra me wonim bibi o story na de ebi wo ibesa na duan sem no ba ho no de yeto no kone na from odi gold ne ma no e de ne si bi ma na be ye ha odi gold no ma me no ni wo achi no oyare pa fi nsuo o mbe otimi tena nsuo tena bala fo ma nsuo tama de achi ma nsuo bron otimi sa be yare ya no wo ye nti wo wu ya achi no nyina no oba no media mansi ho mante mansi ho ti media minimbi bia ti wo ma me wafa so ti dan na mi hia ba no ni sister
nti mi share no na o se na dada ketwa na ada na we wa maye na se ma me bo ma ne na me re ma te se wa eden wawu timi kwa na ko bo me ofa ma ne me ofa nkan we o ma na ni busu ani ahia me wo bisa me ho ase ma ko bo ofa ma ne ti sa ba no ya le no sandi godu ne sa ne ko ma me ofa se me ba omunyere mfama omfama me omo fo man kan bibia anyere so ofa nya good omo an kan bibia ankyere me ti ba ne yale ya wo wuye na akire wo ha na mo fa so be yare ye kofi am bisa no yo no fa ko nshia mu sana o yale da doctor o mbaka sa fe na yale mu ayi den ayi den no mo ba ma ne na ko hwe no mini bibi ti bisa se bibia nkoso ofia o mo se da bi bisa ma na ma ule yale ya ese ne sikwe mentie ase eye ntie wo ma no asana ba yale wo ma afi o se process cancer akire o mo direct no se wanchi broyin bi wo ho no o mo kwa o mo test broyin test no o se ni mo ja o fam nti o man mo ja dura no na 3 days o be 3 days no san check na mo ja na san o fam ne 3 days papa no am de no ba afie ene e de no san ko holy family yesu mani team ono so ye nyame wo fa nso awu nti anu na wu akira na be ko ho no na me fa baba ko be bisa na hima godun papa na godun no wa wa ye godun ne kum no fa nyam de kwato eda wa kwani na eda nu ko bisa me wo fa ire no kra na o se on tesa case we dey on tibie dey bidas na nye godun e ku na me papa me dey san kam dey asem na ire abatu anim na ko bisa na we so yes a wona me ebe twetwe o ko bisa o mo se eye no kore nam se ene o mo fa godun ma me na o mo de godun ma me o mo de godun ma me o mo de sha politim no mo agba no po no mo de ma me nam so me je ya na me ti ano nam de godun gumboto nam de kodru man kase fiara anumere be sa atam se ya man kodru na me ko kan krana ade no gumi boto ma ade a chen ade chen no pa be 5 o'clock na minya aka kodru ma nam de ko dai me ma me no so ke wa ba dia na me so me nya den men gentfo timi fru hono memendana ano para mi fru man be na na man kwase se gold ne dia bre wan kwase o kwase san na de dam butum de da ade ne so be de ma o e se o hwa akire nti afa so de ba yam ka so wonya na ade ben abotre wie ma de ben kunum die nti wade ade na ba yam de ade ko duma ka mi fru hono ma duma ka sina mi be duru ma bi ma be anu le be 5 o'clock hono no na kotra madam fru hono adu se mena du se ede e kutwa bi kotra hono ntimi madam fru to hono ma na bodam ni bi aba oba ya no achia e acham na achia madam fru no o se mi no won komo na madam fru no o te mi mana ko mi ana madam fru no so le ya na pe ya on trans to trans ya no se godu no ya wadom anyankopon dia ere adom me na ho bodam dia woni hwe wo be kan godu no wa we de hunu godu wa ka te wadom ti se godu dia o pa up to ere afa na wo fa wo be yera abo awi na wo yera abo awi ya straight na wo funa ba abo an be ere e be yen sanchani ama straight na be ere e be dwane abo to mani na abo an butu ne nchen na abo abe na o kana na de ne se fa ni pampam nim na sa tuna na me ba na me dwane ya no sa se wi ase ere ehu bodani no ba no kita kraman oh ho mo asemere ehu se bibim fa oni so a hu se wi ase krachi nya abotere wako ade na ekunkum nipa bodam ni de nko onim ofie nim obusua mu asem na bibi na asi ni so meka ade na akura mu a ekunkum no ho asem nkyerɛw oba abebie ki na ma wo se eye nyame ya na pese office kan so di hira na yade aberaw nti na ko obi aho a na ekunkum omo no na wo no before so obetima diska na na yeyi no kyerɛ wo jan aboa bi te se knaman na baset honhom na te so na ba osuro knaman nti nanka wachiwade na ya kyerɛ nanka aboa no watima ze sasikai na woda wani na hu knaman nti a wadwane be de wo hu na de no ne pomasibre se akuma na atene osi knaman no oba na knaman ni na chi no wi ase de ehu wari ade oba na knaman ni na chi a wo kai se yela aboa woni de papa
say meeting here a mohu. Son say me hunu sabi yede eda. Okay. Na me gwani gano. Didn't go expect so about can just say but before so be the talking na my no. Can no crowd be nya vim ka. Boy yeah abu an be yera be da. Flo a ordinary say ni e be cry or no pete anke bi anke na anke me yede. Mefa. Say what there. Dio ba e piece a ordinary say fa ni pam no. E mam na dia say me yede. Me gwani. E say no mabohu. Ene ma me gwani ye. Ti me gwani ye na me de kodan. Me ma no say boda ni bi aba o chechem ni. Chechire ya osan be chem say adana ye den e bosom boda mi no timi pa me ya ono kro na sa ba bi ai obama me to aduane ma ni di ano pa awia no mire ti emre be me koto amo am de bra no timi de bra no ka chem say o te first one o de ma me boda mi ni oba na be ma okay o te first one o de ma me na di ya no te second one e no de ma me na me di ya ti ne to so tere o te na o de nam na me koto ye na e to fo ti me je na madafo ba ko ka chem ne he ade ka je boda mi na adwane na ye adi edi e na me ja ye o se anka ma yi bibia afiri mi mu man tiase ni biza no de ba bibia no wa ye wo ye afiri mu o gina ho din wa nkasa nti oba oni bi ni nkomada no ba ya no ka chem de krachi odwuma ho a obi de driver central adwuma na ye den enkoso na bo me ye twitwitwitwe na o bere ti da no ba no si funu hu so bere me so mo ba bro me shop won na ko yi ya mi ya twitwitwe na o tere hu mu atemo o tere no otu atene obi ano power ba na ma top team bread full one ama boom na ma mani bi na ma chemienu pepe na ma mani bi me de dia na ma no na ache me dia no ono na ache me dia no asana je ono na dia no asana dia mame na me di e tinam no di anumiram tabian komanti dada anumiram tabian me de koma no ti me de koma no na asema wo ke bodam no gentry kakra na ne ho ofa nya gentry o bakura o tim frita no no mu anopa wi abo kakra wi api kakra o kota no no o pia free mo ba ko tware na wa ba okay nti wo ba ya mni ne didi nkoma na o ka che me se adana ya bofum me pedan na me nyame na ate nka bofo ta o mo trase no na me trase na me nom god ni tufufu ni to kokko straight na be den ebeba na me no mo ya adwuma na me ni pakese pa skaso de me first kan ya hwe na ni kunkum ni pa ho ni me si dia na ma bia ya den atana ho ti amami bo hu ti o ha o de bi o so be pa no na so me ko magazine ti o ba na o ko magazine o ba na o se memba ha na mti ame ko magazine memba na man to sa na me na mu hihye me o ba na o to na ye mu hihye ni na mu hihye na so bi de catch us say me ba na man to me na mu hihye wa se kire se ye ngo computer so de mra sisia ye kwa wa sisia ye ba ye ni o ho bebra ye ngo mra sisia na asem no ayebe se plan ko ni aba asem no ya asem o asem no ya asem pa nkomo wum papa no se hu tichima eno ene ye fa ne 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se hu tichima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Amani ya woman, amani ya mama.
na wa kuafo yi afu ye na sa duru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma boka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo babia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana ene Africa yayo Efriya ni ala uso mama somu no ena mo man na ko ede akona nim ne santi yehwe ne yenye ne yie na sebe ye ya efriya ni ala abrantie nkomo no ebi wom pa ebi wom ye boboso a ye de asi ba bi na dachna obo ade ya nkunya ne ye de ne yeto aso aba because asem na waka ofa na danfo bi de yakura gya na kire wa no so kura aso ye asemu pa jeze asem no ano wode ne pa papa me ha wadwene pi sanse china no bibiri na wani mo ankan e de beto aso so akoba se wose wo ba no wa meto sa no na ne namu hyehye no to aso e ti o kan sa no me peni pa pisa manya ne tim kire ma de ti dana droba ni ba ko ba na bisa no to se ya no wa sere no wa he anko be ka sem pa na iren a kire no be no wan to hu be mu no o yere obu no ti what you know okay mate ase nti o ka kire gbala ni no ha no tan ba no ka kire de ye be bodwa ye nyina ye yere ye be bodwa na ya no be boa ti se so abusuan no ba be mo kontrol mu nyina bia ba bia so ba for den sa pan ne ba ho kire so pa fie adwa yanka ye fie pa de ka wiane mpa hoda ahokyere so dia ahokyere so anka bi ni ho tisi ahokyere ketreke tisi kura de me makura ho munko school ajuma kura mi nya ajuma kura good so da so me tande koma ba bi e firi bae ida koma abusuan nti la show ko bodan me di good no ko me fa godo no koye na me ko bodani no anu me ko bodani no na mta bian ne command timi ne ko abian ma bodani no so peja anwera o e wo politin no de no so de ma na me da so na bi na me ne o si kokodi man tiasie na msande na de man ko bi se ya ma huna se kire na bisa na ba ko no se hwehwe na o se no se onya bo afontem nanka obeyi mire na free ntuma agono so na diska wako na ire atontuma agono so no wakata so obi antimfa obi obefa bia no ada se obewu anana ni befra baba na ote dan no mo satam so na manya di godu na ire akoba bia do na ire e free na me kwae no so no mase ba no so am koto no no se ha krachi woni na mpa simbede na mi se o me o ba ne de would na diska duro the obodi na adwo sa na de achi obodi nwia sa na de asa e ma na aduane kra oso wa ma wonidi ana also ba e so ma me wa te so wa mere wa ma hwe me so kra me free phone so wo mi se na me no ba no de ntemu ayedan ate so me free phone so ayedan e bo amane me ya so na msan se sakra ayedan e ko bo abusu afo no bi ayedan amane e ho no na de ntia kwa ma ayedan wa ma hwe me ba ni timi si kwan so oba betulu kwan so a na driver fa ko ba abusu afo na ne tamo ba na eta na ko tekima yo no mo akwache no na ye ni se good no bele wo ho ne timi so light ana so ho na ba bia to na so le afiri ho na enye hwe lo anje da anye bibia kire ehunu bia ma mimia ni so
want to sound to be as anya fi o hwa da ba ko pe na me ba no down na mte say ya dan chi obi na mo kim ba me sorry ahwehwe ya amanya den ahunu bibia so mo bod pa me tu si ye say de obese me ba kumi bod di jai odi bod asemba mbu befu bod die bodam ni abro krama waja wadwane ozo uye bod pa jai mi selo ngomo na de jai ense ngomo na e de pa men se obu afo aba wadwane ozo uye bod pa esa asem nsi aye bod wotesan na hunu hwede asa bod ni de oye ukọ achiro na akoshi abodam ni na akra na dwena nka bebu afaso na bodam no da so te ase na bi ba ta timidi ade no koye me hwehwe na enie na mehunu no timi koye no wo nsuo no ano gota na ekota no no ano no koye no wo sibredia be ma no na wo no wo sibredia na wo yine na wo na me chia na wo jeso me so me come to both fruit okay am the both fruit no man tindi man na no so ma be gala o ma ho no aporo no no fu pejara palatin fu ndi man be menye manje afeli abra bo no sa aporo di manje amanyu na fita wanye di manje amamre wanye emire nzu gina o manhira di manje na me de me baaye ti me baaye na chi ono so ka chem de mintimo nware skano kitawa wonti munyale enware eno kra na mama ntwa nyere ani achire na obinya ska bibiri na uni ba uni ra baba na mfa fo be ne wo so yo so pa gwa ma fi hu hiyo so anga so ntime nwo so ntime nware na mi imi su betuma twem na aware na nware ye dependina so na ba wi ase be ware o se ane de kora onko ho wow kora onko ho le se akodi ho no wate won se mi ko kora shira Abraham ka je Abraham ma shira o ena jidie ni na kontra wo yere ma shira o ti wo ma wase no le se poano de be anwea na de program de na wo ye o se wate ade na nti je ko diska chi ya na sa so won wo a na ye papa na de o ti ade yes di Abraham mara so na mo so na de o ti asa mu fi o mu ye bebiri nso no mu ba beduru esika ba kokora anim no na wo ra fi se Abraham na mo so na wudi ne ya mbo shi Abraham so discuss ka na wo okay o mu ra je se misika so de biso nya ko bo shi biso discuss so afa bi o ma me ma yu discuss so ama eno ne abapa ba bobo yo obi a me ye maduma me de me ho kafra so na he kafra ese skal ko di won what bibi afru asem etete o mo so o ma fere obi e se beje ko meti ya ma konta na me de koma no no o se wa film ebei ma se ba no so ono so ma te se wa film eno mo so de ma ho ebiem se die minim ba bi a ewo se de potin de minim ba bi a ewo wow na wo na ba ho no no fie obi film kire wo fa ne nkwa a se me wo fa no oje boss wo no go again wo shira so de ma nti wa nshira so wa nshira so ama nti eduru ba bi no me ko mi kuro mu so na me ma me so ma me ayituma o ma me owo o ho sisi e na ma me ayituma sa me nje fa mabuya timi so me ne me sa we ya me ba na ko jan madam fu bi ya dan edan mu na me ko jan madam fu o ma me ntuma no me ko jan madam fu ni dem that time so na ma wo ma first one I was second one no so na am de asra ma che no nti na ka che my wife so on fa no ko ne ma me won ko pedro nyere e ma no nti na me nkwa na me da nti no se me yiri ni hodi I say se me da madam fu so ni re ti mi jan tuma no eren o madam fu ni dem ho nti mi jan tuma no madam fu ni dem ho no madam fu so akire wa no so be yeren e be yare ye e be wi na me tuma no kofi a 3 days me so da na ababere 3 days na me so asana so da na ababere afa me wo hono ma abere oni mbe yanko na me yere so sane so sa da ya ono so san da na ababere o se na me da ba wona na efuru ba na che santoma na ba fi ono ntoma na nyele enye afa na ashasi ye
mo hana ite ma poso twetwetwe am be from anafu ba ko no bompa egu ntuma ko peja ko so no bompa egu ntuma na twaja atum feina ashasi ya dam me wohan mama tise gugu kaza kukure me pia be ngugu no hunu kuku bibia fu ngugu no fei na ashasi ye na no ma happy na no ma kutia na adwuma sai me ko to ayo loss makuma ko 19 anyi ni se o hye ntoma ni ntia me ko to ayo loss makuma ko 19 ediku madam fu bi honom omo fie no kra efikesia edu se ebeka be na otwe amma ko fa yon lot na yon lot makuma ku 19 ni nyina ayira fie o sesika zo ka cham ze ye disi dan yon ya fan toka cha yon lot makuma ku 19 ni nyina ayira fie dan mo me da ha ma hu se fa fra trophy me yere nom so ana ba to mani na makunu tefre me kumna de ba che se ni pawu ani ban ye busuani ana onye busuani busuani oni afi la show me da hon ma me yere se wo ku tefre o mitiso Oton ti dem abe be nyina wa nyebe pie ku tefre se mi mitiso na be kumi se grumi zo ani me panake because wo kum baby no ba obi awu edile ye ku butiri so dia no se different ni mu anyo ogo do one plan me gulo ame me fare ya mahunu tafre no me so na me pompa yesa ndi me pompa yesa 5 o'clock me na tafre da hono mada aya na mitiam so kun na me no to ayi ana ya jonso mono anu de obi anwu a kire dia me da hono mana kraman ni pobai kramanu opo na kraman ke to ana mo fi no o mo so e ba ha kraman ga sia ndi o ye hoho onu nu ntimma nketwa no soma kase ni ntim nyare emma ma som pai bo musa se ya mentwa bi en gratu ani so mi be tahi ntwa ni asra ni nyina de to bom sa se wo achem tu firi mi fie o me da son dem it is o no talk na mani bia na da me da son dem the brother son dem na no wan to bi go bodam ni ne bo amane ye se ka o se kana ma na aye no ntino ade na mo adwene maso na na sa de ne se ni mi ho biem but at least ya honhom no na person de di wachi o di ade na ho ne de nka yesisi dua keke se ade na ni mi ho biem te be na me sane koto woni sane ekudi o mu di wachi o mu no na nto se ni ho biem afei me da son dem sa na ma huni se o ma yidobi mia no kon ni pada to tone na ni pada to tone na ni pada to tone na ade achin ya me fia ni power ku awu obi asawu wawu ade na ma huni abatere so dia mia sa ya ube ku fie ofu nya to boate na wasem no ne kwa bi so ye hunu mu ni enim die mu ne ba bia okuadafo etima gase ye hunu ade kodu empanifo na pese ba wo so na momo ba no anyo ma ntumo mbe fa so ase ne ma atwa ho nyina ahia enim sie be wie be nya obi ama na boa wo na se ombe me na tena wo so atena wo so ombe mpamo mo ma pamo panifo be so mba so new option anga onye yi anga ontim fa bia ne wura and to the yam fan konkon ebe nya omo mbe boa chena ebe wuram na ba bia odu ye no apeke afri ehun so sister baby no so aka kakra woni mfa wo ne afre mpanifo bi enim omo na omo hunu kakra ombe ya fan wate yasa ye jawa obekum fie ofonya ko wani tua seta free e be wofa no wa heda de ade abo me wuri da me wofo me kunu me wie no ade be kire bibi be si e wa busuanu but se ni pa dem enkum biem to bo kakra me kwa sore anajo me koya na me ba me turu ba bibi ya me turu ba bi se obiti hono na odidi e froze an fram ko gaide ko ya de ma kan se mi abese kum ni pa foforo to bo jai ko jo jai
echina yebe ma mere wate we die nkuno bai ma yenwi na yenwu yes ole Presida Worship Center Ebuakwa Kofolidia Bishop Albert Sechi oye general overseer so for panyine no papa me yada ne say yes ole omo na eba na omo de nyame asem krogin ayemfra mu emunyom to mu worship na ye de abra mu ntime nya fidie ni mfiri akoso na ni nyame ni pai entna abra ye ba besole ya na asem da ye pono so na eni enya ye ochina nso ye be koso ade sa asem na abra mu ye dum besi ha na nyame ba echina no ya to aso ya kramo bye bye.